Barcelona ibitego 2-0 ni ibitego bya Lamine Yamal n'igitego cyaze gutsindwa na Firmino Lopez. Ni equipe ya Barcelona yashyiraho imibare iyi sezo imaze gutsinda match 27 yanganyijemo 5 itsindwa 5 yabonye ifite amanota 86 imaze gutsinda ibitego bigera kuri 99 yatsinzwe ibitego 36 ya muri match zikomeye. Hari match yatsinze ibitego 7 ikipe ya Valladolid, hari match yatsinzemo Real Madrid ibitego 4-3. Indi statistique yajemo nuko equipe yararirije inshuro zigera ku 108 muri La Liga. Offside trap. Havuyemo ibitego 14 bitemewe. Byatsinze bivuye muri offside. Ubu izi offside no ku mugabane w'Uburayi hose mu marushanwa yose muri competition yose uimaze gukora offside 289. Offside trap ni muri strategy bakoresheje kugira ngo batsinde imikino itandukanye. Ni ikipe bita Real Madrid muri champion muri phase bayi trapping inshuro zirenga 8. Hanyuma Axel Visca Barca, abantu ba Barcelona bakwiriye kwishima cyane ko uyu mwaka bagize ikipe nziza no kutagera kuri final ya Champions League. Ni deception yahuye nayo, ariko ni ikipe yabaye nziza cyane mu nguni zose. Ni ikipe yabaye nziza mu nguni zose, kuko nk'ubu turavuga kocha Hans Flick, wenda ko umuntu yamuvugaho gatoya. Ni umudage wa kabiri burya mu mateka y'abadage batoje mu gihugu cy'Ubudage. Ni umudage wa kabiri utwaye shampiyona y'abadage, kuko waherukaga gutwara shampiyona ya Espanya ari umudage. Ni umudage wa kabiri ubikoze. Waherukaga kubikora ni umusaza witwa Ben Schuster. Abantu barebye umupira kera baramuzi uyu musaza Ben Schuster. Yabikoze ari kumwe na equipe ya Real Madrid ayitoza. Icyo gihe byari mu mwaka hagati y'umwaka w'ibihumbi 2007 n'ibihumbi 2008 yatwayemo La Liga. Arongera abikoreze rero Flick arabikoze, ariko abikoranye ni bande bamufashije kugira ngo atware triple. No kuvuga ngo kipe ya Barca itwaye ibikombe 3 rwose, ibi merita cyane. Ekipe ya Barca yatwaye Super Coupe ya Espagne. Abantu barabyibuka 5-2 na Real Madrid. Yego, itwara La Liga, itwara n'igikombe cy'umwami Copa del Rey. Ibingibi rero kandi noneho mu kubitwara ikajya inabitwara mu by'ukuri naho yagiye inahura na mukeba. Nabonye na Real Madrid yakoze geste nziza cyane, abantu bashimye ku mbuga nkoranyambaga zayo, bifuriza ikipe ya Barcelona rwose bayiha nyine, bavuga bati mwakoze neza, iki gikombe murakimerita, felicitation. Abantu bibaza niba na hamwe mu bihugu wenda byo muri Afrika ako kantu kabaho. Espanye ni tradition. Wenda nka Simba igitwaye cyangwa champion Barcelona. Simba igitwaye Yanga ishobora kuba yavuga ati felicitation. Gushaka kuvuga muri Tanzania. Wenda Mamelodi igitwaye nko kwagitwaye, ese nka za Orlando n'andi ma equipe ashobora gufelicita no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. No mu Burundi ari igihugu kimwe equipe imwe yigeze kugira ibyago yibura umustafu, ayigira ibyago byo gupfusha umustafu. Indi rwose amasaha 28 arashira habe no kuyihanganisha. Igihugu kimwe cyo muri Afrika ubona kubera rivalite kibanga. That was unbelievable. Igihugu kimwe muri Afrika ipfusha umustafu indi w'umutoza Mapore. Indi rwose iranuma iraceceka. Umukeba wari umukeba. Igihari rero ntabwo yabyibutse. Igihari kwizigi no vuga ngo icyo abantu batangiye gutekereza nyuma yuko Barca itwaye igikombe n'ubundi. Ejo bundi nahoze mbona hari mudasobwa kabuhariwe yakoraga imibare, ikora prediction y'abashobora gutwara Ballon d'Or. Abantu batangiye gutekereza noneho aho ngaho batangiye nka Lamine Yamal we amaze kwegukana ibikombe 4 kugeza ubu ngubu ku myaka ye 17. Lamine Yamal amaze kwegukana ibikombe 4. Niyo palmarès navuga ku myaka ye 17, kuko Lamine Yamal amaze gutwara La Liga 2 na Barcelona.
afite ero, afite igikombe cy'umwami nk'uko ni ibikombe nabivugaga, bitanu ahubwo. afite na super coupe. ni ibikombe bitanu nta no gutese Ni- ubwo harimo La Ligue ebyiri urumva oya iyi sezo atwaye 4 atwaye bine Sezo. harimo n'icyo atwaye ubushize na ubwo ni oya ni ero bari kubara ku myaka 17 harimo Palmarès. ero na La Ligue ebyiri urumva ukongeraho ubwo Ni Copa bitanu. del Rey Copa del Rey na Ni Super bitanu. Coupe. Super Coupe Ni bitanu. ibikombe bitanu ku myaka 17 cyane. urumva rero ni imibare myiza cyane iyi sezo Barca itwaye ibikombe 3 by'imbere mu gihugu mba Espanyol babyise ngo ni El Triplete Nacional National, I like that thing. El Triplete Nacional mu gihugu Inter- cy'Espanye Barateguye. Internationale byaranze. yego ni national ni kuvuga ngo ni treble domestic treble niko Domestic treble, byitwa home. so Lamine Yamal Rugangura Axel yaravuzeho ejo bundi twamugarutseho minsi mike ishize tuvuga ko hari factors zituma agarukwa nk'umwe mu bakandida beza ba Ballon d'Or malgré ya statistique imibare ya bagenzi be aba bakina nawe nka Lewandowski na Rafinha ndetse n'abandi nk'aba Dembele n'abandi batandukanye. Uyu mujene hari ibintu bibiri bituma agarukwaho n'ibitangazamakuru muri shout ya Ballon d'Or. Baravuga ngo si ihame ko umukinnyi mwiza ku isi ari utsinda ibitego byinshi ku isi. Yego. Ntibigusaba kuba ari wowe utsinda ibitego byinshi ku isi nk'umukinnyi mwiza ku isi. Ronaldinho Gaucho umwaka yatwayemo Ballon d'Or ntabwo ari we watsinze ibitego byinshi ku isi, sibyo? na Zidane. Umupira w'amaguru turawureba tukaryoherwa. Niba warebye match ya nijoro Lamine Yamal mbere uko abona kiriya gitego uriya mupira yahinduye n'imoso mwishinya y'izamu rya Yohani Garcia mu mazamu beza muri Espagne. Match yari yananiye Barca completely, yari yabananiye. Niwe one lock. Icyo yakoze babyita kuliftinga burda cyangwa se gutera urutare ruremereye rwananiranye cyangwa se kubreakinga the deadlock. Urabona ingufuri yazanye umugese, Yego. itakinjiramo urufunguzo ukayifata ukayituritsa ukayimena, match igahita irangira. Lamine Yamal yagaragaye muri iyi sezo adesida match zikomeye haba muri Barca no muri equipe y'igihugu. Reba classico zose uko arenye Barca yatsinzemo Real, akaboko ka Lamine Yamal kari kameze nk'icyuma cya steel. Reba muri Euro kudesida match zikomeye, urebye nka match y'Ubufaransa basezerewe Ubufaransa, Lamine Yamal yari ki n'umukinnyi wa grand rendez-vous. Icyo ni ikintu kimukarifiya nk'umukinnyi umwe mu beza ku isi uyu munsi kandi ku myaka mike, ku myaka 17. Iyo niyo nanone ni factor yatuma abantu bamukunda. Urebye nka Rafinha yagize izindi sezo mbi, classe ye igashidikanwa, yabaye agerageza prediction ko sezitaha cyangwa se myaka iri imbere birashoboka ko yazaba na flop mu gihe kiri imbere. Ariko Lamine Yamal ku myaka 16 yari mwiza, atwara Euro ndetse atwara na La Liga, urabyumva cyane. Ku myaka 17 atwaye La Liga n'ibindi bikombe bibiri imbere mu gihugu, atsinze Clasico enye. Lamine Yamal uretse n'ibikombe Rugangura yagarutseho by'amakupe by'amatrofe n'ibye ku giti cye, ibyo bita ama prizes bya bihembo ku giti cye. Lamine Yamal yabaye Golden Boy, umukinnyi mwiza ku isi, igihembo cya goal.com ukiri muto. No muri Ballon d'Or atwara Ballon d'Or y'abana, Trophée Remo Copa yarayitwaye. Ku myaka ye nta kintu na kimwe atatwaye. Reka Lamine Yamal gato mbere ko muvaho tumugereranye, rigani n'utabikunda kumugereranya na Lionel Messi, harabumva ko ari ukurengera, ariko imibare nyine ntibeshya, ni facts, les faits sont têtus. Reka tumugereranye n'abambere beza ku isi kuri imyaka 17. Urabyumva? Ku myaka 17 Lionel Messi nta gikombe na kimwe yari bwatwara, yari yaratwaye. Yaramaze gukina imikino 46 gusa. Yego. Messi nta gikombe yatwaye ku myaka 17, ntabwo yari umustata. Cristiano Ronaldo
ku myaka 17 yari atwaye igikombe n'ikipe ya Sporting, ariko amaze gukina imikino yatwaye Liga de Portugal, igikombe cya shampiyona muri Portugal, ariko akiri imikino 35. Yego. We yari umustata, ni igikombe kimwe, ariko imikino 35. Urumva ko yari saison ya mbere ya breakthrough. Yego. Lamine Yamal ni saison ya gatatu nk'umukinnyi umupro, kuko batwaye La Liga muri 2023 kandi yari umukinnyi wa Barca. Nibwo yarimo yuza 16. Kuri iyo myaka Lamine Yamal we, urabyumva, akinnye imikino 105. Yego. Urabyumva, imikino 105 muri Barca gusa. Imikino 19 muri ekipe y'igihugu, muri Barca gusa, muri Barcelona ekipe y'igihugu imikino 19. Ucyo bisaba umuntu kugira ngo akine imikino 19 muri ekipe y'igihugu, agukina buri munsi. Yatanze assist 27 muri Barca, atanga ebyiri muri ekipe y'igihugu. Urabyumva, ubwo ni assist 29 ku myaka 17. Atsinda ibitego 24 muri Barca, atsinda ibitego 4 muri ekipe y'igihugu, ubwo ni ibitego 28. Urabyumva, Messi kuri iyo myaka 17 yarakinnye imikino, ku myaka nk'iyo Lamine Yamal afite uyu munsi, yarakinnye imikino 9 yonyine muri Barca, atarakinira ikipe y'igihugu Argentine match n'umwe y'abakuru.